Više tisuća djece bez adekvatne roditeljske skrbi ove blagdane dočekuje u dječjim domovima. Iako se Hrvatska obvezala deinstitucionalizirati skrb o djeci bez roditelja ili bez adekvatne skrbi, taj proces u Hrvatskoj zapinje, ide sporo. Svi naši dječji domovi prepunjeni su preko njihovih kapaciteta, a udomitelja, oblika skrbi koji je zapravo najbolji za ovakvu djecu, doista ima premalo. Naša Katarina Plantak danas radi na ovoj temi. Ipak ima onih, Katarina, koji se odlučuju na ovaj plemeniti poziv i koji djeci bez adekvatne skrbi pružaju pravi obiteljski blagdanski ugođaj. Tako je, Nataša, kao što si sama rekla, u Hrvatskoj kronično nedostaje udomitelja, ali ima onih koji su se ipak odlučili na taj poziv. Ja sam ovdje u obitelji gospođe Sanje, koja se već 15 godina bavi udomiteljstvom. Gospođo Sanja, dobar vam dan. Pa kako to da ste se odlučili na ovaj plemeniti poziv? Poštovanje, dobar dan i vama. Pa imala sam jednu prijateljicu koja se bavila udomiteljstvom i kad sam dolazila kod nje, to su bili dječaci, mali, 2, 3, 5 godina, onda uvijek sam ja se igrala s tom djecom. I na nagovor nje i normalno pristanak moje obitelji počeli smo se baviti udomiteljstvom. Kakvi su bili ti prvi koraci? Je li bilo zahtjevno? Bilo je jako zahtjevno. Dobila sam curicu od 15 mjeseci koja nije ni hodala ni ništa, ali je bila naša maza. To je sada djevojka, gimnazijalka, drugi razred srednje škole i to je naša maza. Ona je i dalje kod vas? Ona je dalje kod nas. Ona je odličan učenik, odlična je djevojčica i svaki dan nas ispunjava svojom vedrinom, toplinom i svojom posebnošću. Koliko je djece bilo kod vas u vašoj obitelji do sada i koliko ih sad imate? Kroz naš dom, kroz našu obitelj prošlo je 8 djece. Imali smo posvajanje, imali smo jednu djevojčicu koja se vratila kod mame, a sad imamo 3 djevojčice, to su Sara, gimnazijalka, drugi razred gimnazije, Marta je 7. razred i Lana je predškola. Evo, Lanu možemo i ovdje vidjeti. Lana je tu s nama. Bok, Lana. Hoćeš nam reći bok? Bok. Lana se malo srami. Lana je došla nedavno kod vas? Da, Lana je tu par mjeseci, ali jako se prilagodila, jako nam je dobro, družimo se, ona je od prije već poznata, te tamo u vrtiću, tako da se natrag iz Trnovca vratila u Petrijanec i sad uživa sa svojom grupom, sa svojim tetama, ona je presretna kod nas i u svojem Petrijancu. Evo kako izgleda jedan vaš uobičajeni dan. Koliko se razlikuje dan u udomiteljskoj obitelji od recimo nekakvog normalnog dana ili nema razlike? Obavezno prava udomiteljska obitelj mora imati jednu baku. Jednu pravu baku koja zna dobro kuhati, peći dobre kolače, štrukle i koja sve fino kuha. Onda morate imati dobru veš mašinu i obavezno sušilicu, jer ima veša, ima svega, ali ima i veselja. Ima i tuge, ima i briga, ima svega, ali mi smo se za to odlučili, to nas ispunjava i dan danas da se odlučim natrag za to, radila bi taj posao. Koja je nekakva vaša poruka svim ljudima koji se možda premišljaju, razmišljaju o tome? Najveće blagostanje, najveća ljubav, najveće, ne znam kako da se, dok vam dijete dojde i veli mama hvala ti. Makar ja nisam mama toj djeci, ali to dijete osjeća toplinu tog doma, toga sve. Imali smo dječaka koji nije govorio, koji je mucao, dok bi za jedno izvezno vrijeme on došao i rekao mama hvala ti na finom ručku. To vam je poruka za sve ljude. Ta ljubav koju vi pružite, ona se vraća. Znači sve ove teške situacije zapravo se na kraju isplate. To se sve zaboravi i onda dođe vrijeme dok ta djeca trebaju napustiti to gnijezdo, onda im mi pomognemo, mi smo im ta ruka koja ih je cijelo vrijeme držala, koja ih je podržavala i mi ih i dali, posjećuje se ta djeca, pomažeju se, imamo udrugu koja također nam puno pomaže, puno prijatelja, obitelj, naša biološka djeca, svi nam puno pomažu, svi. Vi ste svi jedna velika obitelj. Jesmo. Čak i susjedi. Ne možete zamisliti koliko su ljudi naklonjeni toj djeci.
Od škole, ravnateljice, pedagoga, defektologa, svi se oni, socijalni radnici, naše Nelica, Ivančica, to su plemeniti ljudi koji svi nama pomažu da mi uspijemo u tome što smo mi naumili. Evo, spomenuli ste da svaka obitelj mora imati jednu baku, pa tu je s nama baka koja kuha. Evo, baka Jelica, dobar dan. Što vi kažete? Kaj vi kažete, kako vam veli, najprije Sara došla, a naše cure već ove dvije kad su bile doma, jer imam i 3 varažinu, 5 unuka imam, ne? I onda su to već bila malo kao već cure vekše i da je došla ova mala kao beba. To je bilo za nas, ne bih vam povedati, maza. Ja sam si polik v kolice sedila i gazicu djela kaj muha ne bi. To je bilo. Pa onda kad su dečki došli, brati 2, dobro, nema veze otkud, taj vam je jedan došao od mamine cice, oni nisu ni flašicu prijeti. Ta djeca su nije na krevetu spali, nisu se kupali v kadi. To je bilo katastrofa. A taj jedan je bio mlađi, Josip, moja maza. On je nije govorio, niti niš. Onda kad ga skupala, mi smo rat mele dok smo je kopale. Robija smo skupale, dele ga na krevet, on si je polik kreveta seo i take glavicu deo, take zaspao. Oni su uopće na krevetu nije spali. Bože oslobodi. Onda meni njega donese v deki, ja se sedim na fotelji i denem noge na tabure i njega tako zagrlim i on mene skroz bava. Kad su oni nakon 2 godine, kad su oni otišli, to se cijelo selo plakalo, cijeli dočani, svi kad smo došli, pa kam ste deco dali, pa zakad su odišli, ja sam nazivala sve moguće. Poslije smo se već priviknali, da je i mala cufa ovdje išla k svojoj mami, pa ova starija jedna je išla u vrtarsku školu, bila je problematična. Isto nam je bilo znajte, vežete se za to djeco, znate, onda je to malo teži. Ali sve u svemu, kako veli, moraš je voliti. Jedno, kako da su naši? Ova najstarija Sara, ja sam vaša, ona si ne brzo mislite da bi danas utra ona mogla otuti kuditi. Ova Marta, isto znate, ona je malo teška narav, isto rađenja vodimo i onda veli babica, pa kad sam nije ja tvoja? Imam slike od svojih roditelja, braća, unuka i sve, svi 5 su doli i ona veli, zaka si nije mene dila tu, se rekla čuj, nemam više ni mjesta, a u krajnjoj liniji, pa ti nije moja unuka, a kaj sam ti? Ona si to ne brzo misliti da nije to. No? Uglavnom, kako velim, svi smo v tome. I deda i deca, svi se družimo, sestra moja dojde z Varaždina, isto to poklone, ne daj Bože da bi već me već pitali. Unuk moj tam na mojoj domovini si djela nekaj na mojoj stari kući, a već jedan danas pitala kad bo Martin došli, niko ne dojde da ne bi nekad donesio i svi se znamo uglavnom. Vi ste šefica kuhinje, vi ste zaduženi? Ja sam zadužena za kuhinju jer Sanja, to si ne brate zamisliti, škola, sastanki, non stop je v autu. Ovomu za očale, ovomu za psihijatru, Marti mali isto na govorne vježbe k logopedu, furt je v pokretu. A babica doma ona kuha. I čuva ih. I čuva. Dolazi do škole, dolazi iz vrtića, pa kak lijepo miriše, ode, kaj je danas, zdigne riglu, joj super. Kuha baka dobro. Da. Tako, daj se ti lijepo spomine, ajde. No. Evo, hvala vam puno. I vama. Evo, čuli smo, vidjeli smo kako to izgleda u udomiteljskoj obitelji, kao i svaka prava obitelj, svi su uključeni, zajedništvo, ljubav i svi oni koji možda razmišljaju o tom pozivu trebaju se javiti svojim centrima za socijalnu skrb gdje će dobiti više informacija. Katarina, hvala tebi, hvala ovoj predivnoj obitelji. Baka Jelica je malo i nama natjerala suze na oči. Doista je plemenito i blagoslovljeno kada neko toliko puno napravi za onu djecu koju život nije mazio, kad im pruži barem dio obiteljske atmosfere i obiteljskog doma. Pratimo danas sa zanimanjem i dalje tvoju priču. Bila je ova naša Katarina Plantak.